Pozdrav, dragi ljudi. Čitamo Srbiju opisanu kućama autora Nenada Novaka Stefanovića. Za ovo čitanje sam odabrala 2 priče. A neke koje su mi se učinile da će biti zanimljive. Idemo. Sunčeva promaja prolazi kroz podove. Kuća Veljkovića u Birčaninovoj, akademizam. Slušaš sunce, mili njegova svila, gledaš za njom dole kroz podove. Krov je ravan, na njemu se diže stepasta kula od cigala, čiji krović od stakla, a staklen je i pod. Okolo tog staklenog poda unutar kule je ograda koja pravi kružnu, široku stazu. Na njoj su poređani sanduci u kojima se čuvaju krinoline i frakovi, krzna. Toliko je tu u svetlarniku sve prozračno i nekako eterično od cakleće svetline, da kad se nešto od toga obuče, kao da je nešto nebesko na sebe odenuto. Kroz stakleni pod kule svetlo se sliva na sprat ispod. Obilje gustog zenitalnog mleča uliva se u atrijumsku teglu, ogromnu, nakrcanu zimnicom svetla, iz koje ovaj prosijava po sobama. Ali prosvetljenost se provlači još naniže, sa sprata u prizemlje. U ćoškovima poda su ugrađena 2 staklena trougla. Kroz njih se produžava pad gromnog svetla. Unikatni izum u beogradskoj arhitekturi. Pa kad se sasvim ispod u ulaznom holu stane kod skulpture sedećeg pastira Pana, primetno je da se njegov šeširić od belog mermera još zabeljuje mekanom svetlošću s krova. Još jedno ali. Nije to samo način prenošenja svetla kroz spratove, već i nečeg drugog. Promaje prvi klima uređaj u Beogradu. Naime, svi ti stakleni paneli su pokretni i mogu da se otvore. U vreme letnjih vrućina strujala je kroz njih fina hladovina. Čulo se kako šušti sunce. A gledajući samo spoljašnost kuće, ni neki upućeni namernik uopšte ne bi pretpostavio da se iza tako običnog lica krije jedan toliko suptilan izum, mehanizam sunčeve promaje. Kuća je masivna, što odgovara zdanjima akademizma, stila koji je vladao gradnjom Beograda u drugoj polovini 19. veka. Kuća Veljkovića je podignuta 1883. Ovdašnja arhitektura je upala u akademizam pravo iz srpsko-turskog stila gradnje. Akademizam je bio sasvim evropski, dokaz da su istoku okrenuta leđa. Plan kuće Veljkovića je verovatno stigao iz nekog bečkog biroa, jer nema imena arhitekta na odobrenoj skici u varoškoj upravi. Vidimo robusno stanje, ukopano u breg, na uglu 2 ulice na koje izlazi prozorima, što je potpuno različito od kuće u Kragujevcu, tipične za prvu polovinu 19. veka, koja je odaljena od kapije i ulične vreve, zaklonjena gustim rastinjem, ušuškana u svoj mir. Ne, ovde nije tako, ni približno. Kod Veljkovića je posve drugačije. Oni se takmiče, prkose i dvoru,
pokazuju svoj status, uspeh. Mlada srpska buržoazija se nadkornjavala s dvorom. Bilo je naravno i porodičnih kuća iz tog vremena daleko većih od Veljkovićeve, kao na primjer kuća namesnika Ristića, ali je ova sačuvana i to onakva kakva je bila. Redak primjerak, jer su one koje su pretrajale većinom dospraćene. Kako se porodica zaimavala, dograđivana je još poneka soba, magaza uz kuću, narodski rečeno, prikućivano je. Fasadni ukrasi su uzdržani, što i priliči akademizmu. Tek će se naredni stil secesija razigrati i raspevati. Pratimo niz potkrovnih konzola, monoton, svojim jednoličnim ritmom kazuje o postojanosti kao glavnoj odlici karaktera. Slično, jednoličan je i beskrajni friz malterskih cvetova, kao i razdelne linije spratova. Sasvim su uzdržani pilastrići, njih nekoliko. Diskretni su i odrubi prozora koji još imaju i neki nagoveštaj razigranosti s plitkim reljefom slepe rozete i nizom Davidovih zvezda. Tu je iznad ulaznog stepeništa balkončić od kovanog gvožđa, malo trtast, ali omekšava jednoličnost fasade. Kuća Veljkovića je spolja uzdržana, iznutra iznenadna, sva u svetlosti i lagodnoj promajici. Takvi su možda i portreti u porodičnom albumu. Lica su im ukrućena, voštana, stegnuta, a duše jesu li kao i unutrašnjost njihove kuće. Žive, svetle, bogate, upromajene društvenim životom. Ajdete da im se kao tanka igla zavučemo pod kožu i da bocnemo srnca što su ih pokretala. Miloš Obrenović je tek umro i njegov sin Mihajlo preuzeo je kneževski presto. Tada, 1860. Stojan Veljković je primljen za asistenta na pravnoj katedri liceja. Začetak Srpskog univerziteta nalazio se u konaku kneginje Ljubice. Veljković se s naklonom javlja predavačima Đuri Daničiću, Josifu Pančiću, odreda uzljubiteljima mudrosti i nauke. Veljković je diplomirao prava u Heidelbergu i usavršio se u Parizu, kao i mnogi mladi Srbi 19. veka. Državni je stipendista. Iz Evrope donosi, pored diploma i liberalne ideje, o provetravanju patrijarhalnog društva. Međutim, u jednoj stvari je ostao tradicionalan, u pitanju ženidbe. Za ono vreme u poznim omačkim godinama, 31. rešio je da se konačno oženi. Odlučio se za ugovorni brak. Šta je to značilo? Ugovorni brak je onaj koji se ugovori preko posrednika. Heidelberški doktor prava je tražio devojku s dobrim mirazom, pre svega pride, da je u nje evropskih manira, da je klavir špiler, tražio je i ponašanje u višem društvu. Što god od nemačkih izraza da joj je blisko, tako usput da ih umeće u govoru. Podrazumevao je i privrženost kući, kao što je imaju srpske žene, a opet i vrednoću Švabica i njihov šparung,
Mnogo biće, traži gospodin profesor. Mrštio se pred teškim zadatkom provodačija koji je očekivao bogatu nagradu spram ovolikih zahteva. Nije takvu nevestu lako naći, znao je, pogotovo ne u Srbiji. Zameračena je zato kuća iz Preka, kovinskog trgovca Lazara Vukašinovića Belopoljskog. Njega i Stojana Veljkovića spajalo je učešće njihovih očeva u prvom srpskom ustanku. Belopoljski stariji se kao dobrovoljac priključio sabraći Srbima, stavljajući svoje trgovačke lađe na raspolaganje Karađorđevim ustanicima, dok je Stojanov otac u tom istom ustanku bio Karađorđev pobedžitelj blagajne i knez Paraćinske nahije. Proševina Lazareve starije kćeri je ugovorena. Kada je prosac stigao u Kovin, pre ulaska u Mladinu kuću, sastao se s provodačijom. Pripremio je poštenu dijurnu, ali je provodačija odbio da je primi. Malo, secnuo se Stojan skoro ljutito. A ne to, kaza provodačija. Saznao sam još nešto, a što moram reći. Red je posao sučiniti kako se trebuje. No, šta je to? Požurio ga je Stojan. Devojka boluje od jektike. Eto, lečila se, toliko znam. Sad, profesor nek vidi. Moje je bilo da kažem. Nego ima tu još štogod. Popregledao sam ja tu vašu stvar iz okolno prilično. Čini se, moliću, rešenja imade. Kog ubili se u njega Veljković, koga je nešto preseklo u stomaku? Devojčin otac, Lazar Belopoljski, kad je video mladog Srbina iz Beograda, osjetio je po njegovom namračenom licu da Proševina neće teći glatko. A opet, to ga nije ni iznenadilo, kao da je očekivao neki belaj. Ne bi to bila prva nesreća kad se njihova prečanska porodica spaja sa braćom preko Dunava. Njegovog oca je Karađorđe ubio Dramlijom iz Kubure, pošto ga je neko nabedio da je trgovao žitom s Turcima dok je dizan ustanak. Iznet je na garniturni stolić ors devr. Služite se, moliću. Odobri ga gospođe Belopoljski. Stojan je pogledao u plavkasti tanjirić sa zlatnim obrubom u kojem su sitno iseckano voće i kockice žutog sira. Na batistanom salvetu dvozuba zlatna viljuškica, čiji su kraci zakrivljeni kao plamičci na povetarcu. Sve je ukusno, pomisli zadovoljno ženik, kuća od reda. Po preporuci provodačije zagledao je mlađu ćerku. Starija mu je zaista izgledala kao prokuvana. Mlađa mu se učini čvrsta, poevropski se nosila. Haljina čokoladne boje s belim obrubom oko širokih rukava. Dva krupna, loptasta dugmeta pod grlom. Dodatne oči. Osmatrala ga je radoznalo, kao neku neobičnu pojavu. Zdravo radoznalo. Ta mlađa sestra Katarina uzela je 18. Učila je u Mađarskom zavodu za devojke. Kada je prišao uz naklon, Stojan je osjetio lavandin kolonj, poprskan po nadlanici. Dve kćeri se s materom povukoše, a prosac ostade s ocem, reče mu, ne razvlačeći kako je pri volji uzeti mlađu ćerku, ne stariju, za koju je činjena Proševina. Ocu se na ovo neočekivano nastupanje prosaca nekako samo od sebe glava uvuče u vrat i malo se iskrenu.
Katarina je vidjela gospodina visokog čela, mladog i već počelavog, tanki brkovi i brada, na kragni bele košulje leptir mašna, ispod redengota plitki crni prsluk s belim reverom. Dugački su mu bili prsti, a levu ruku bi onako stiskao u pesnicu, oči tvrde. Svideo joj se što nije smela da pokaže pred sestrom, pa je uzdržano čekala na zapovest sudbine. Majka je pozvao u salon. Otac i prosac su sedeli u garnituri. Otac je pokazao da slobodno priđe gospodinu proscu. Ovaj je uzeo da nešto petlja sa svojom torbom. Butkao je po njoj, pa izvadio papirni zamotuljak. U njemu je pojas ukrašen biserima. Ustao je i obema rukama joj ga pružio. Reče, ako je po volji, izvolite. Ona odmah shvati šta se zbiva i u tom trenutku joj je bilo strašno žao sestre. Više je mislila na nju nego na prosca. Pazila je da se ne zaplače, ali i da od uzbuđenja ne izgovori nešto neprilično. Prihvati poklon. Smatrano je da je time pristala na prošavinu. Belopoljski kao čovjek od reda nije štedeo na ćerki. Pogotovo što je sva prilika bila da će mu starija, bolesna, teško iz kuće izaći s velom. Miras Katarinin beše iz dva dela, u novcu i stvarima. Od zlatnih Napoleondora kupljena je spratna kuća u Dubrovačkoj ulici, u Savamali. Mlada je ponela iz roditeljskog doma i meke stvari, posteljine i brokatne zavese, a mobilijar je stao u dvoja kola. Klavir, garnitura Napoleon III, niske fotelje i kanape, komode, stolići crni polirani i ukrašeni linijicama sedefa i tako dalje. Miraz je prenet preko Dunava s kelom. Vetar je toliko duvao da su se prekrivači, iako uvezani kanapom, naduvali kao da su baloni koji samo što nisu uzletali. Rodilo im se 3 dece, Darinka, Vojislav i Jovan. Posle 20 godina braka prodali su kuću i od tog novca kupili veću u kvartu koji se zvao Mala Češka, jer su tu uglavnom živjeli Česi, na uglu Birčaninove i kralja Milutina. Kupljena je nedovršena kuća Franjev Šetačkog, stavljena pod krov, ali neuređena. Veljković će dodati kulu i svetlosnu promaju. Do tog izuma je došao gledajući crteže kuće iz Pompeje, koja je tada uveliko otkopavana i bila je prava senzacija. U Pompeji su kuće imale atrium u koji je stizala zenitalna svetlost kroz otvor na krovu, a taj otvor je od kiše zaštićen staklom koje se otvaralo. U Beogradu će tek 10 godina po Veljkovićevom izumu biti podignuta observatorija na Vračaru, koja i danas postoji, a koja je imala staklenu krov kulu za smeštaj teleskopa i noćno posmatranje zvezda. Ministarski status kuće. Veljković je bio ministar pravde u 2 mandata. Odavala je pergola. Jedan pompezan element u gradnji, drvena nadstrešnica, fino rezbarena visoka, odignuta na ukrašenim betonskim stupovima. Konjska kola su ulazila na kapiju iz kralja Milutina i pošto zvanice stanu lakovanim cipelama na crveni tepih, kočijaši bi poterali konje kroz dvorište. Kola su produžavala ka izlazu i posle male uzbrdice sklisnula bi kroz drugu kapiju u Birčaninovu. Elegantno rešenje. Nema okretanja kola u dvorištu. Još nešto u kući Veljkovića.
o svakodnevnom životu koji se u njoj odvijao. Posluga je živjela u sobama iznad konjušnice. Bila je brojna. U kuhinji kuvarice i pomoćnica, 2 sobarice, paštovan koji je bio i ložač, kočijaš oženjen služavkom. Vešarka i peglarka su dolazile. Veš je pranu ceći. Vešarka imala debele mišice, kao i peglarka, koja je glačala čaršave i stolnjake teškom peglom, u kojoj je goreo ugalj, koji se morao razgorevati povremenim mahanjem peglom, a fino peglanje, haljine, čipke, o nadležnosti je sobarica. Deca su imala zasebne sobe, dojile su ih dojkinje, o njima su brinule dadilje. Posle 4. 5. godine njihovim vaspitanjem bavile su se guvernante, koje su pretežno bile domaće švabice. One su učile decu redu i držanju knjige ispod miške, dok se jede da ruke ne budu raširene. Učile su ih jezike da crtaju prave slova, samo da ne budu dokona. Lenjost se smatrala porokom koji se mora iskorenjivati na najmanju naznaku. Tako je istigla i druga generacija Veljkovića i treća koju je zakačila oluja komunizma. U kuću se useljavaju zaštićeni stanari. Veljkovići su relikt iz doba kraljevine. Porodica napušta Jugoslaviju. Gospođa Veljković je u Parizu zadržala guvernantu svoje dece koju je povela iz Beograda, iako je gospođa, da bi prihranila porodicu, radila kao sobarica u boljim parijskim kućama. Dopunjavala je tako muževljeva primanja. Na izgled, teško je razumeti tu odluku o zadržavanju guvernante u nemaštini. U njoj nema logike, ali izgleda ima gordosti i shvatanja bliske posluge kao dela porodice. Danas u kući Katarine i Stojana Veljkovića žive njihovi potomci. Zaštićeni stanari su iseljeni, a kuća je ostala zaštićena oaza građanske Srbije iz doba monarhije. Nedostojna. Nekako je prirodno da se umetnički osjećaj razvije u deci odrasloj nesunčevoj, tako eteričnoj, snohvatnoj promaji, kako je lepo rečeno. Stojanov sin Vojislav osnovaće u dvorištu kuće muzej u kojem će se naći odlivci Mikelanđelovih skulptura. U muzeju će biti izloženo preko 200 slika. Pri kupovini na pomoći se našao komšija Baja Jovanović, koji je sa suprugom Muni izbegao iz Beča u Beograd 1939. godine. Stanovao je preko puta u Birčaninovoj 28b u prizemlju. Baja je bio miljenik porodice. Dolazio je i u muzej na ručkove, na šeri i sitne kolače, na konjak i puslice, jednom rečju, radoviđen gost. Ali njegova supruga Vilhelmina, Muni, ona baš i ne. U stvari, uopšte ne. Nije pozivana. Vremešni bečki slikar dobro je poznavao pravila bogatih kuća. Nikada nije ni pokušao da povede za sobom mladu suprugu. Ženski krug beogradske elite odbio je da se meša sa ženom koja se skidala gola pred muškarcem, makar joj to bio i muž. A pogotovo što je bila model, makar i mužu. Na prste su se mogli nabrojati Beograđani koji su pod svetlom vidjeli golotinju svoje supruge. One su se oslobađale negližeja ispod prekrivača.
Za naročit znak perverznosti smatran je zahtev jednog supruga koji je tražio od svoje žene da upali lampu i prošeta se naga ispred kreveta. Opravdavan je time da je bio pod dejstvom alkohola. Naravno, želja mu nije uslišena. Gospođa se o tome poverila tek pri drugoj čašici orahovače. O Muni su žene sakupile još negativnih glasova. Održavala je liniju gimnasticiranjem. Protezala se u jutarnjim vežbama na unutrašnjoj terasi. Komšije su je križom gledale. Domaćice tada zatvarale prozore i navlačile zavese. U Beču je imala učitelja gimnastike. Ovdje je vežbe radila sama. Komšiluk ju je ogovarao da čini još neke takve sablažnjive stvari. Švabica je bila na lošem glasu u Birčaninovoj. Odnos se nije promenio ni u teškim godinama okupacije, kada su pas i mačka spavali zajedno. Žene na zapadnom Vračaru među sobom su uspostavljale red u koji se muškarci nisu mešali. Muni. Moram da kažem da je priča zaista lepa. Još jednom kuća. Simpatično. Hvala autoru. Idemo dalje. Nedremano oko. Dom Sabova u Sremskim Karlovcima. Stil rokoko. Šestareći Vojvodinom zapasih samo jednu kuću građenu u retkom rokoko stilu. Nalazi se u Sremskim Karlovcima, ulici Mitropolita Stratimirovića 18. Bilo ih je zasigurno više, ali samo ta jedna je pretrajala do u naše dane. Pošto je ovo knjiga o arhitektonskim stilovima kroz istoriju srpskog tla, uzeo bih Rokajnu usamljenicu u opisanije, sve i da njen graditelj nije znamenit kao što jeste. Rokajna usamljenica. Da ne bude zabune oko ovog na izgled piščevog hira u slaganju reči. Radi se o tome da su Srbi iz Preka izbegli da lome jezik francuštinom, pa su umilili rokopatnicu rokoko, upisavši je u almanasima vojvođanskog neimarstva kao rokajni stil, mek kao lebac. Istolkujmo isprva onome koji je pri kraju svog premetnog života podigao rokajnu spratnicu za dom, a onda će i ona biti opisana kako je i red u plodnoj ravnici u krugovima se približiti po meri sporih pokreta oklagije koja tanji testo vremena. Posle druge opsade Beča, Habsburške vojske proteruju Turke sve južnije i južnije i ka istoku, čiste svoje dvorište i dalje preko graničnih reka. Zastava polumeseca beže iz Budima, Sekeš Fehervara, Oseka, Petrovaradina, pa onda i Beograda. I dalje niz Moravu i iz Niša. U Beču je obrazovana komisija za obnovu oslobođenih krajeva. Obnova je podrazumevala kolonizaciju hrišćanskih porodica. Donet je 1689. prvi Habsburški zakon o naseljavanju. Ovom pozivu se odazivaju Srbi južno od Save i Dunava. Habsburške vojske se povlače iz Srbije, a za njima i hrišćanski narod koji se plašio turske osvete. Kao talas daje velika seoba Srba 1690.
valja se na sever, predvođena patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem. Preko Save i Dunava prelazi oko 180.000 muških glava, žena i čeljadi, koja se drže za ruku u naručju stomaku. Sa njima ovce, konji, ikone iz kuća, mošti svetaca, sve vredno se nosi. Čuje se ispratna pesma na obali velike, razlivene vode zasivljene snegom. Starosavetni prizor se javlja pred očima upućenih u Bibliju. Patrijarh je udario štapom po vodi i ona se rastvorila, čineći prolaz da sveto srpsko stado uđe u obećanu zemlju. Tako čarnojevički Srbi uđoše u južnu Ugarsku ravnicu, gde je već bilo njihovih sunarodnika i crkava, ali sada je stigao i patrijarh, što obeleži ovu seobu kao prekretnu. Njeguši, selo istog imena kao ono u Crnoj Gori, ali je ovo u severozapadnoj Makedoniji, ispod planine Vermion. Iz tog sela zbijenih kuća u obliku gnezda kreće 1732. godine grupa muškaraca u obećanu zemlju, u kojoj su se čarnojevički Srbi već skućili i rađa im se već treća generacija. Među pečalbarima je i Dimitrij Atanasijević, onaj koji će podići svoj dom u rokajnom stilu. Jedino čega je njegov rodni jug imao viška bili su sinovi. Majka ga je ispratila iz kuće stavljajući mu u torbicu pogaču i gajš slanine, a oko vrata svoj mirazni dukat u pletivu umjesto ikonice. Slanina daje snagu i kao što beli luk plaši vampire, ona ustrašuje Turke. Nje se više plaše nego noža. Ako dodirnu slaninu, izgubit će posmrtni život. Neophodnost lukavosti da bi se preživjelo bila je prva lekcija koju će Dimitrije dobiti na tom dugom putu. Krenuo je s otopljenim snegom, peške, naravno. Majka je znala da ga je posljednji put vidi, a on se čudio što majka plače. Imao je 6 godina. Kao krtica se probijao kroz Tursku. Njihova grupa pešačila je uglavnom noću. Starijima je oprez bio usađen u očima, a počeo je da se gnezdi u Dimitrijevim. Neophodnost straha koji razvija oprez bila je druga uz put pod kožu zavučena lekcija. Mali pripuznik s severu rastao je usput. Konačno je uspeo da se domogne Zemuna. Primljen je u krojačkoj radnji za dečka pokućara. Spavao je na preklanskom senu. S vremenom je dostigao da postane krojački kalfa, pa putujući prodavac tekstila. Putovao je i kada bi sneg napadao do očiju. Izrastao je u vašarskog opsenara prodaje, uporan i mazno ljubazan, predusretljiv, promućuran, leporek. Kupcima se obraćao na mešavini jezika koju su svi na pijaci razumeli. Pišta bači vigejc, juno potkivano, pomaže Bog. Jeo je ujutru jaja pržena u celo, na komadeški cipovke, koja bi u tiganju upila zacvrčalu svinsku mast. Jak doručak. Držao mu je sitost do večere. Mast mu je štitila pluća. Vetrovi su bili strašni u ravnici, hladniji od snega, koji je znao i da bude topao kada je bešumno padao. Uspeo je da u poslu stigne dotle da kupi nove cipele. Glancao ih je gledajući da mu krpa za glancanje izvuče sjaj iz crne kreme za mazanje kože. Pred ulazak u neki grad, posle dugog špacirunga po prašnjavim drumovima, najpre bi čistio cipele. Pazio je da se pojavi na vašaru s
glancom na cipelama. Držao je do toga. Voleo je da pogleda u njihov sjaj. Davala mu je to neku sigurnost u ažarskoj gužvi. Kao i sve kalfe, i Dimitrija Tanasijević je morao da drži kod sebe Vanderbuh, podeblju svesku u kojoj se upisivao njegov kalfenski staž, neophodan da bi bio primljen u ceh krojača. Dimitrijeva kalfenska knjiga narasla je u putopisni roman. Koliko je tu mesta upisano i koliko radnji. Uglavnom su majstori davali pohvalu. Međutim, u krojačkoj radnji u Novom Sadu majstor Ivkov je upisao: znade terat vepra kapom, što će reći da čini zaludne poslove, a to se desilo samo jednom kada je primio platu i izašao s kalfama na muziku. U to vreme beše se sagledao u preko sebe devojku, koju nije smeo ni da pita da pođe za njega. Pa kad su svici krenuli, aj curo bela, na sokak izađi, pomračila mu se pamet. Odocnio je ujutru u radnju, još krvavih oči ušao je i stao pred gazdu s kapom u ruci. Otac se sklanjao piću, a i zaljubljivanju. Gazda ga je toliko tuko, čime je dohvatio, da nije bilo moguće da ne upamti koliko je greh ljubav. Ciganka mu je rekla o putevima koje će se pred njim otvarati i da će biti veliki čovek. Držala mu je dlan kao da ga peče koprivom. Spoznao je kako to može biti i u beloj posteljini, kao umivanjem mlakom vodom. Ali druga strast je njega gonila. Sticao je, štedeo, zaimao je zarana trgovački imetak. Oči su mu promišljeno odmeravale okolinu i usne mu behu vazda malo stisnute. Često ih je krivio u grimasu nepovjerenja prema onome što mu neko govori. Zarad potrebe da odmerava koliko se pomaka u odnosu na tačku od koje je počeo, priši sebi dodatno ime Savov, što na mađarskom znači krojač. Više od tople vlage runastog međunožja, u koje bi ga pripustila kakva meka duša ženska, zagrijalo bi ga brojanje dobrog pazara. Voleo je da stiče, da mu od uzbuđenja zatalasaju stomačni mišići kad na golu košu opaše pojas s ušivenim dukatima, među kojima je stajao i majčin. Od njega se nije odvajao. Ovčiju opetinu, koja mu se spuštala skoro do peta, zamenio je kratkim kaputom, jantom. Kvalitetan je dobio kaput sa 2 reda žutih metalnih dugmadi krupnih. Sve manje je cipel cugovao. Otvorio je špeceraj u Novom Sadu, pa još jedan u Bečeju. Gonio ga je nagon za sticanje, tako dobro sakriven iza hladnog i promišljenog lica. Odavale su tu strast proširene nosnice na tankom nosu, čineći ga surlicom koja usisava svet. Opet oči hladne, lažno su se odmarale ispod pospanih kapaka. Nedokučiv. Brze, ali ne prebrze pameti. Mislio je kao voda koja natopi pesak, nedoumica i kroz njega prođe pročišćena. Izabrao je da se skrasi u Sremskim Karlovcima. Gradić od 4000 stanovnika je cvetao. Izabrao ga je zarad privilegije koju mu je dodelila Marija Terezija. Karlovčani su bili oslobođeni služenja vojske. Sklonjeni od ratovanja, bavili su se trgovinom i vinogradarstvom. Varoš se naglo uzdizala, te se u nju patrijarh srpski preselio iz Budima. Sapov i žena mu Sara nisu mogli da održe decu.
Oženio se njome po rezonu, ne po srcu. Bila je rasna u izgledu, širokobedrena, vredna, šparna, ali deca su im jednako umirala. Iz Njeguša je doveo sestru Janju, koja je ostala da živi kod njih. Posinio je dobrog kalfu Mateju, koga je našao sirotog u Budimu. Skupljao je pare, ljude, pribirao je, umeo je da privlači sebi i okolo svoga posla i kuće. Živeo je 40 godina u Karlovcima dok nije dovoljno stekao da podigne dom za divljenje, koji je gledao toliko punim pogledom kao da ga pipa. Vinski podrum, 2 radnje u prizemlju i sprat za stanovanje. Sabovljev dom nije slučajno podignut baš na tom mestu 1790. godine. Tada je tu bilo središte Karlovaca, vizavi crkve apostola Petra i Pavla, koja se u to vreme držala za saborni hram. Ne samo Srba u ugarskom vojvodstvu, već svih i svuda. Saborni oltar vaskolikog srpskog rasejanja u 2 carstva, turskom i habsburškom i brdima crnogorskim. U tu belu oblu i stamenu crkvu s niskim kubetom, kao da teži tome da bude što bliža narodu, pristupio je 13. oktobra 1784. Petar I. Petrović Njegoš, potonji Sveti Petar Cetinski. Tu ga je hirotonisao za mitropolita crnogorsko-primorskog, karlovački mitropolit Mojsije Putnik. Crkva apostola Petra i Pavla bit će nazvana Donja, kada bude izgrađen veliki saborni hram, nešto iznad, ali kada je Sabov zidao svoj dom, ona je bila središte nesrećnog srpskog razutog Kraška. Čeona fasada Sabovljeve kuće je kao otvorena knjiga, pre za čitanje nego za gledanje. U kovanim prepletima su inicijali D.A. Dimitrij Atanasijević, 4 puta ponovljeni u svakom prizemnom prozoru. Kako i priliči rokokovu, oko Einforta se širi kitnjasta fasada. Rokoko je kasna berba baroka, marcipan stil, posut prah šećerom, licidersko srce kuća, kočoperna sa svojim ukrasnim kovanlucima na prozorima. Mekano se savijaju šipke, kao da su neki plašt od traka, i na njima gvozdene crne, razlatičene ruže. Modern stil, smatran je znakom višeg sloja i dobrog ukusa. Sabov je dao da se iznad ulaza ukleše kartuš sa njegovim plemićkim grbom. Nije poznato kako je došao do plemstva. Verovatno ga je kupio izdašno otvarajući kasu. Rokoko kuća s grbom imala je jednu dublju poruku osim arhitektonske. Bila je kuća jednog Srbina. Srpski narod je hteo da ga smatraju ravnopravnim s Mađarima i Germanima, pa je otuda rokoko kuća Dimitrija Sabova bila znak da su Srbi izašli na veliku pozornicu naroda. Nije poznato ko je arhitekta i izvođač građevinskih radova. Verovatno je preuzet neki gotov plan. Opet još jedan detalj, sprat je umereniji, posvećen je porodici, urađen je u mirnom baroku. Šta nam to govori o Sabovu? Ono što je posao, prizemlje gde su radnje, raskošno je, lični život je skromniji. U toj reprezentativnoj luksuznoj kući održan je istorijski sastanak 13. avgusta 1791. godine. Pamtit će ga savremenici i poslednici. U nenajavljenu vizitu došao je mitropolit Stefan Stratimirović u pratnji službenika. Povod je tražio urgentnu vizitu. Mitropolit Stratimirović je bio mlad čovek,
daleko mlađi od Sabova, u 34. tek je započeo mitropolitski staž. Scientis e eruditione, uvaženi brate, oslovi ga mitropolit. Oslovljavanje sa brate slagalo se sa načinom rukovanja na ulazu u Sabovljev salon, koji je imao rokajne štrukature po zidovima i tovanici, široke fotelje presvučene goblen štofom, biblioteku od mahagonija. Ni fasada kuće nije krila koje Sabov i kojim idealima teži. Iznad sve 4 prozora uklesano je sunce koje širi zrake. Krug sunca je u trouglu, a zraci se šire slobodno. Ali kada se još bolje zagleda, to i nije sunce. Krug ima dužicu, to je oko. Nedremano oko, slobodno zidarsko. Za Sabova se ne zna koje je loži pripadao, ali 4 nedremana oka na ulazu u svoj dom stavlja samo slobodni zidar. Pripadnost slobodnom zidarstvu bila je odlika liberalnih opredeljenja kod Srba, bez obzira na to da li su bili velikodostojnici crkve ili samo bogati ljudi. Mitropolit Stratimirović je primljen u članstvo lože Vigilancija, budnost, još dok je bio arhimandrit manastira Krušedol. Za njim je članstvo u istoj loži delio Jovan Jovanović Šakabenda, episkop novosadski. Također slobodnom zidarstvu je pripadao i episkop temišvarski Petar Petrović u loži Der Šterke, snaga, u Karlovcima. Masoni su u svojim ložama bili u bratskom zagrljaju s Jevrejima i protestantima. U ložama je bilo malo katolika jer je papa masoneriju smatrao satanizmom. Osim jake želje za osvajanjem društvenih pozicija, masone u Ugarskoj odavalo je nešto što im je bilo zajedničko, kućna biblioteka, velika, ponegde preko celog zida. Masoni su verovali u posvećeni apsolutizam i upravo zarad jednog poduhvata u narodnoj prosveti Stratimirović je i došao na noge najbogatijem u Karlovcima. Sreću nije lako podneti, reče mitropolit gledajući Sabova u oči. Sedeli su u foteljama s presvlakama od zelenog pliša. Kosa svetlost stone lampe pretvarala je njihova lica u čudovišne maske. Prinete su na posluženju, nut štnite. Sabov je lupkao po običaju u razgovoru cigaretom o nokat palca. Zavodljivo jelo je sreća, nastavio je mitropolit, skrnovši crni vermut iz male čaše sa stopicom. Preukusno, u slasti se jede iz tanjira koji je pred nama, ali nikada se tanjir ne sme olizati. Pripašće nam muka od obilja. Podelite, brate, reče mitropolit lagano šireći dlanove. Blagoslov je na onom ko sreću sa drugim može da podeli. Pojasni mitropolit i kao sporazumljiv čovek pohvali vermut koji su pravili u Sabovljevoj vinariji, dodajući kasnoj berbi grožđa, ječmen i glas, sušene latice ruža i fruškogorske travke, sve skupljeno u kozji burak, podvezan kamenčićem i spušten do pola bureta. Sabovljev izum davao je finu gorčinu. Behu ta dva vodeća Srbina Karlovaca sasvim različita po životnom putu. Stratimirović je bio plemić rođenjem. Njegov otac je dobio plemstvo za vojne zasluge. Hercegovac poreklom, uz plemstvo je dobio i 3000 hektara zemlje u Kulpinu. Stefan Stratimirović je stekao najbolje školovanje u carevini. Odrastao je uz kućnog učitelja u Beču i Pešti. Doktorirao je pravo, ali je osjetio sebe u teologiji koju nije imao gde da završi. Nije postojala nikakva pravoslavna škola, tako da se dučio po manastirima, kao i Sveti Sava Nemanjić.
Mlađi plemić je, umjesto da noći provodi sa ciganskim bandama i u posteljama lakomislenih žena, odabrao celibat i crkvu i srpstvo. Biti Srbin u Ugarskoj značilo je boriti se. Mađari su jedva pristali da svoju državu dele s Germanima, a raci su bili višak. Mađari nisu dozvoljavali srpske škole, znajući da je obrazovani Srbin opasnost za državni plan pokoravanja. Vladalo je u Pešti uverenje da su šizmatični i divlji raci skitajući neistorijski narod, a takvi neukorenjeni se lakše pomađare. Kada je došlo do promjena na prestolu u Beču, Stratimirović se približio novom caru Leopoldu II. Imali su zajedničkog neprijatelja, Mađare. Dižući Srbe, Leopold II. Je pretio mađarskom separatizmu. Udesila se prilika da je Beč naklonjen pravoslavnoj stvari i da je načelno odobreno osnivanje gimnazije u Karlovcima, kako bi deca što se krste s 3 prsta dobila višu izobraženost i mogli da postanu činovnici i da idu na univerzitete. Zabavljeva pomoć je Stratimiroviću bila neophodna. Postojala je zgrada stare latinske škole u kojoj su se mogli useliti srpski đaci. Novac je bio hitno potreban za mito, bez koga se tako velika stvar nije mogla završiti. Zabav je također držao čašicu vermuta u šaci i trljao je jagodicama palca njenu ivicu od tankog stakla. Malo se kao nakašlja. Razgovor su vodili u 4 oka, pošto otpi gutljaj, držeći ga malo ustima, pitao je mitropolita. Koliko? Mitropolit Stratimirović je u pisakama koje je nosio njegov đakon preko ramena izneo iz Sabovljeve kuće 10.000 forinti u gotovini i još toliko u menicama. Današnji ekvivalent je oko 3 miliona evra. Potom je još 100 građana Karlovca priložilo koliko su imali i sakupljeno je od njih 13.000 forinti. Na gomili sve sakupljeno odneto je u Beč, da se narodna stvar progura kroz dvorsku kancelariju. Iz tog mitskog jajeta je nastalo srpsko prosvešćenije u Vojvodini. Odobrenje iz Beča s carevim potpisom stiglo je u Karlovce 11. oktobra 1791. Srbi su dobili pravo na gimnaziju, ali ne i na predavanja na svom jeziku. Za tu privilegiju će morati da sačekaju 61 godinu. Nastava u Karlovačkoj gimnaziji će se držati na latinskom i nemačkom. Dugo će potrajati da Srbi stasaju za profesora i upravitelja gimnazije, ali je to bilo veliko priznanje da Srbi imaju pravo da postoje kao narod. Car Leopold II. Je naprasno umro već sljedeće godine po izdavanju odobrenja i politička klima se promenila, ali su Srbi zadržali svoje stečeno pravo. Vrata su im se otvorila i oni su kroz njih brzo protrčali da bi se onda za njima brzo zatvorila. U Sabovljevoj rokoko kući mitropolit Stratimirović će 1803. držati opelo velikom dobrotvoru. Kada bude podignuta velelebna zgrada Karlovačke gimnazije, koja i danas odiše sjajem nacionalne slave, na njenom ulazu kao popilejni stubovi stajaće skulpture Dimitrija Tanasijevića Sabova i mitropolita Stefana Stratimirovića. Branko. Posle Sabovljeve smrti njegovi naslednici su prodali kuću. Kupila ju je Marica Branković, koja se izdavala za posljednju groficu iz Loze Brankovića. Istoričari na ovo pozivanje vrte glavom, ali ona svakako bila dobrostojeća. U dvorišnom delu izdavaće sumračni kvartir đaku generacije Karlovačke gimnazije,
Aleksi Radičeviću u pesništvu narečenom Branko. Kuća je, kada smo je obišli, bila oljuspane fasade, ali i dalje čvrsto.